Ok, nećemo naći nikad. Se zabilježi da se to zaduži da ovo davno ja njoj Commander, I urge you to reconsider. Do you? Ko jedini način da momci ručno to pišu, kombi taj kad na dispečerski list kombija, da zapišu i pale. Da vidimo Milana, Milan je okej. Gajća ne vidim šta je. I da kačemo sa Ne vidim zapravo nije. Zašto Gajić nije u pozivu? ispoštovati. Jeste, molim. Malo jeste. Dobro mi to je... Čovjek ništa nije rekao, čita poziv. Čita. Može, s našim radimo... Možeš nekako da utišaš svoju majku, ili nekako fizički, ili mikrofon, nešto radi. Najbolje fizički, najbolje. Ili fizički. Reci da ode u drugu sobu. Nikako. Ostalo da nema. Nema druge sobe. Onda ništa. A ti si Aleksa dobar nego tvoja majka. Mislim da ništa. Mislim, super je žena, ali baš se čuje u pozivu, čujem joj svaku riječ. Znam. Ovo je vid prisluškivanja. Nemoj se ništa sekirat, ništa ne čuje. Ali si umro, ali iskreno. Gajiću bježi, ali nemoj da si slučajno kod mene pobjegao. Ne, to mi treba, dobro je. Aha, da. Hvala. Kaj je bio ovo? A što Overkill opada? To ne treba opadat. Radi. Sam kad ja i pravi. Pa tako radi. Ko da to radi samo ovdje, baz. Ne, kažem, Overkill ne treba da opada samo za mene i Paju. Tako je. Aha, Ja se slažem s Aleksom. I slažem se da bacam još jedan taunt jer ovi nećete nas naći nikada, pogotovo mene. Milane, ja i ti smo najjači. Nema šta. By the way, svi ste tu u pozivu. Osim Alekse. Ja nisam. Ja tu imam moj... Aleksa, ako ne možeš pričati, onda se mutuj, molim te. I ovo... Hvala ti puno. Mir i tišina, hvala. Jesi li Gajiću došao do mene, jesi li? Pa imam force, ne, aha, ne radi force. Ne. Ako neko hoće da me isprati... Hoću ja, Pajo. Ali budi malo drugdje, Neće nas čekaj. Zamisli, brate! Daj malo. Genijalno. Pajo, ja ti. Genijalno. A ti, Gajiću, ne možeš se... Imam ideju. Ako mu bude radno bime. Gajiću, 30 sekundi, požuri, Gajić, požuri. Genijalno. A Milane? Sjećaš se ono kad smo vidjela Hide and Seek i kad smo završili u mene ispred? Kaj mali zlos. Kaj šta ti radiš, bogat? Gajiću, šta hoćeš? Dobio je pušku. Jel da, Gajiću? Ne. Ne vjerujem da ću to snaći 100%. A da vas? Milane, ti si cara. Ne, brate, ovo nisam ni namjerno radio, let. Milane, ovo radimo, ako ovo prođe, nemoj da se mrdaš nakon što završi meč. Ojoj, može, nije problem. Ako ovo prođe, radimo stalno. Znači, ovako prođe, ubiju me. By the way, da li... Okej, neću ništa reći. Ojoj. Gajiću, kakva je tvoja ideja bila pa si... Daj, kako je to tva mislija? Htio sam, brate, da nestanem iza ugla i da on ne zna gdje sam otišao, ali to nisam mogu realizovati zbog svog lošeg interneta. Okej. Ali kakva glupost, bože dragi. Fuck. Fore što ne liči i da nisi ti tu i ne liči da, znaš. Da. A glupost Aleksa zato što... pa da vidiš mjesto, da vidiš šta smo ja i Milan uradili. Ovo je legendarno mjesto. Ne, gotovo. I Niksa, brate. A ne mogu da vjerujem, da je ovo ratlo. Tamo gdje Stone Age ripukla nikad prošao nađe. pored tebe? Jes, prošao je pored mene, bio je baš blizu. Pošto ja ne vidim. Bukvalno je baš bio blizu. A jeste skroz dole?
Nešto reći, jebi ga. Gotovo je, mijenja se mapa, zato bitam. Mijenja se mapa. Vidjet ćeš u videu. Aj, sad to bogat, ovo je najveća glupost koja ikad radila. Ali nisam snimio ono kad sam trčao kod Milana, to nisam snimio. Oj, bože, dragi. Ali kako sam odglumio čutnju sam odglumio generalno. Ne, a brate, ja ne mogu da vjerujem kod svih mjesta došao do mene, ej. A trčao sam random i samo neka mala prostorija da me ne vidi. O bože. Milane, snala se kako znaš i umiješ. Ja moram opet neko retardirano mjesto lupi. Znaš šta je kod da ne razmišljam puno, ide samo Aleksa, namjesti se brzo. Odakle dolaze, nemamo pojma. Brzo, Aleksa, kod mene dođi kod mene, Aleksa. Vidiš me? I postani ono što sam ja. Ne, možeš tu, samo stani cijem. Negdje drugdje. Bukvalno zapravo odakle se on spune. Dobar si, Aleksa, nisi loš. Samo ostani tu. Advant Oleg. Aleksa, što ti ne pričaš? Zato što mama njegova priča u pozadini. Za video nije kvalitetno. Šta ti s ti ovo objasniti? A ne, za budala! Hoću, a za nas je ovo, mogu da izeditujem zanimljive momente. Ja se izvinjavam, idem razumio sam, nisam vidio šta je, bukvalno sam udario. Nema šta. Pa znao šta će sljedeći put uzeti, znam ja tačno što si ti uduzao. Niksa je tako tih ubica, tako ćuti, tako tryharduje. Ajde bar znam mapu pa da nešto kažeš. X2, tako je Aleksa, X2. Ajde daj opet ont. Ovo je bio tih, ide ponovo. Tu su negdje. Da se ne ubiješ. Jebi ga. Sad. Jebi ga, Daj Aleksa. taunt. Samo klikćite taunt, to je sad. Ma ne može, brate, samo da klikćem Pa taunt. 20 sekundi. Samo upca, ja mislim, jedan od tih bundeva, pošto znam da je rekao na početku kao da postane ista stvar. To nije Gajć ti tešna, ovo... Gajću, kako imaš tako dobru memoriju? Oj. Ja, čim to rekao, brate, trebao su paltu 9 i otići, neću. Pa znam, ali rekao možda... Ko je heavy? Yes! Gajću, koja memorija, oh my god, Gajć milijoniku. Hvala Bog, te sjećam s toga, ali neke bitne stvari. Tebe, naši... Ajde, taunt, prošlo pol meča. Tu... On je neđe, vam tu je neđe. Kogod da je bio gore... Jebi ga, ne znam sad više. Umrijeću ja. Yes! Nice man, Milane, timski rad. Ljudi! Gore, negdje gore. Mora da je. Kod mene, Mora da je, jebim ti mate. Sve ja od vas. To ti je osveta. Da. Pa kad ćeš me zvat? Aleksa, mutaj Aleksa. Sorry, žao mi je. Ali mutaj se. Nisi ti kriv. Ali jesi. Čisto želim da znaš da nisi ti kriv, super si lik i sve. Ali jako nervira, sorry. Onda ga uredio čovječe, kao da se rekao bog znaš šta. Drag mi je, okej, drag mi je, znači danas smo išli u Tropik zajedno. Aha pa jo. To zvuči jako perverzno, ali nemojte da... Aha pa jo. To je do vas, ne do... Dobro pa jo. Išli u trop. Zapamtit ću ti ovo pa jo. Znaš šta smo gledali? Gledali smo video Meet the Medic i skontali smo, tačnije ja sam to slušao kao teoriju i nisam gledao, nije mi se dalo gledati. Da Medic, u svom Meet the Medic ne koristi Medigan, već Quick Fix smo skontali. Ja i Aleksa gledali. Jel? Koristi Ali Quick da ne Fix izgleda umjesto Medigan. drugačije. Te Pa dobro, šta će ja biti prvi. Nice, gdje je bio? Skroz gore se popeo, đubre. Ma ne, minimum. Čim nisam mogu da prođem. Trebao si palete... Evo.
Pa Ja ću nešto očigledno, neću puno da se zamaram. Šalim se. Pa jo, Lajvam ovo. ti mene vidiš. Ja me zajebao! Ostani. Ali su Alo, ozbiljno, klopi, uspijete ali da su ćete da klopi. lajvam ovo. Da je sad lik postao. Jel može na ovo ostrovo ovdje dole? Iskreno, ja nisam Probaj, pokušao, mislim da ne možeš. probaj. Zašto ćutiš kad vidiš da može? Zašto ćutiš, Niksa? Zašto ti vidiš? Zato što ti vidiš Zato nešto. što me ubio, zašto si me ubio? Da. Milane, ti si genije, neće ti naći nikada. Ne, šta, volan. Nikada te neće naći. Aj, ja toliko je, vete, da ovo mjesto Aj taunt. Ne znam, stvarno ne znam. Milane, ti si kraljina. Ne, otkrivaj se, nešto drugo. A neći, znaš gdje sam bio? Evo, Znam, Gdje? znam. Gdje je bio? ovdje. Ja sam bio ovo žuto, ne dođi. Da. Sad drugi plan. Bez stepenice, dođi za početak. Stepenice je lik bio. Da, ona ne velike žute Ajde, stepenice. stepenice! Ja sam bio to. Dobra ideja. I šta mislite da budemo? A ne Da može, se- to da je odemo. nekako loše. Da odemo. Ovdje, prate mene. Prvo! Ajde. A misli da je ovo sasvim u redu. Ne, samo me prati, odi u stepenice. Mission begins in 30 To, odi u seconds. stepenice. Aha. A, to nisam vidio, aj dobro. Brate, ova mapa je baš glupa. A velika je mapa, O, man, Milane, ovdje u stepenice. Da. O čemu ti, čovječe? Milane, brate, u stepenice. Tu. Pored toga u ćošku. Mission To, bravo. begins in 10 seconds. E sad, ako ja dođem sad na stepenice i vas ne, ja ću vas ubiti. 3, 2, A ne, Milane, ja sam htio reći Gajić. Da, pa sad. A to je tu. Tu smo mi negdje. A jedva su me ova dvojica ispratili, brate. Da. Nik se stao si očajno. 4, Brate, baš si. Okej, imam ideju. Ne možete ovako Vidim brzo, se. brate, klinac, ja sam ti 3 puta izgubio. Gajiću, jesam dobro? Pa dobar si. Trudim se. Dobar si, brate. Trudim se, bare se trudim. Tako, bravo, super si. Nećete nikad naći, ovaj je prošao pored tebe. Vi budale. Ja, znači, gdje ste, boga vam? Gdje bi ovi sad mogli biti? Fore što je Nikola bio blizu nas, to je problem. Ne da nije. A nije otišao u stepence. Pa to je problem, nije u stepence, nije me pratio. Ali ti smo ispratio Gajiću. Pa da. Ti tvoj Gajić. Gajiću, brate, jesam genij ili šta? Boga mi. Treba Da se palite nisam jedan otišao u ton, boga stepence, vam. onda ne bradlo. Treba palite jedan ton. Evo, 4 taunta. mission ends in 30 seconds. Čujem doktor u daljini. – 20 sekundi, 3 megavata, zna da je blizu, ali ne može. 20 seconds! Nemoj! Alexa! Nemoj! Yes! Sad, bježim, Gajiću, bježim! Bravo, prošlo te. Victory. Joj, gdje si bio? Gdje si bio, balon? Nisam tu udario. Ne, ti promašio, brat! Kako sam promašio? Kako? Bukvalno ste udario. Ja sam Dođi, ja sam na način. početku šta je obrnuto. Gajiću, priznam, znam da tražim pohvale, ali bilo je genijalno. Ali bilo je genijalno, moram reći. Ti možeš Ne znam na kad. space. Ali u jednom trenutku jeste prošli kraj mene. Umrećeš. A ne, imaš medika. Nećeš A, umreti. zato pucam svaki sekund. Kiluj ga. Ne znam ni ja, Gajiću, Onda da ste me vidjeli. Drže, opucao si u njega. Šbrkali ste ga otprilike. Bukvalno sam ga Mirisali upustio, ste ti me kao šeć. Upucao si ga. A jedan ton.
Znao sam da ovo neđe tu, sad će može biti. Ali gdje? Ali kako se lik... Možda je gore, možda je dole, možda ne gledaš uopće pogleda. Možda je lik u mene pogledao, ali nije znao da je u mene pogledao. Ali kamuflaža kameleon, brate, nivo. Če može biti čovjek? Kameleon. Ali lik Aleksa, je dobar sve film. opucao osim njega. Kako se reš? Sve osim njega. Nije, pogodio si ti mene. Samo ne sada. Da. 5, 4, Neki Čuo ne se sam, vrati brate, na na tim. kraju sam čuo zvuk kako si tekao damage, ja sam znao. time try killing. Ti s mene 2 put upucao ranije. Znao, brate, nije skočilo ništa. Ti si mogao znat. A 100% jest. Ne, nije, bukvalno sam gledao, zato sam baš zato gledao. A zato, stvari u tome... Ja ne mogu, brate, Gajiću, brate, what the fuck je ono Mission bilo. begins in 30 seconds. Pucao si ga. Pucao si. Ali Milan, brate, gledam iz prve perspektive. Puca sve osim njega. Sve osim njega. Znači ne mogu. To je. Svaku stvar. Čak i onu kutiju pored. Kutiju Ne, brate, ali ne, ti... Znači Jednu ti... stvar je lik pogodio ti mene. Mission begins in Ja ne mogu 10 verujem šta seconds. se desilo. Još mu je tauntovo, bio pored njega i tauntovo Gajić. 4, 3, Hvala klipove, boja, nešto. 1. Drvo u kanti. Evo ga, kanta. Aleksa Bucket! Zaći. Aleksa Bucket! Bravo, Aleksa. Dobra ideja. Ok, bacio sam 3 taunta zaredom. Ja sam bacio jedan. Ali ne smem sada. Ja sam bacio 3 Ja sam- A, zaredom. ne, a sad ne smiješ kao, aha. Sad ne smem. Niksa, što si đubre? Niksa, što si đubre? Kaže sad ne sme, oni kod mene. Kaže sad ne smem. Aha. Ko je on đubre? A, Nikša. Ko je on đubre? Boga. Ja sam dao. Ja mislim da imaju 3 motore. Znaš ko je on boganj? A ne, ali pošto da se on laže, ako niste čuli tantove koje pravi do sada. Nije tačno. Čuo sam. Bukvalno sam rekao istinu i imam video dokaz. E, čuo sam bio to. A gdje je dokaz? Gdje je dokaz, ajde. Gdje je dokaz? Gdje si ti čovječe, gdje u te... Gdje si balan? Samo je gdje si ti, al... Ne znam, Onda ga upcem. ubije Alex. Ovo Gajića 15.000 eura. Gdje si ti balan? Joj, kako si ti popeo gore, jebem ti babu. Nisam gore, dole sam, evo to ti hint, dole sam. Dole si. Ja vam tantujem inače. Evo je cijela trava. Gdje si bio? Nemoj, Evo ova trava. Sereš, joj! Još ovdje u ćošku. Ne znam da li možemo ovo što vidiš, što ja hoću, ali izgleda da ne može. Uklopi u mene, ti se uklopi u mene. Mission begins in 30 seconds. Ček. O jebi ga sad. Možda možemo. Samo ostan tu, Alex, ostan tu. Da, bukom je net. Zanimljivo. Ništa, ostani tu. Malo se naristi. Mission begins in 10 seconds. Dobar si. Aleksa Ak genijalno. nas nađete, Ja vas, ak nas nađete. ako snađu, gotovo je. Me snađu, gotovo je. Rekao Ja sam sam ti da medic. pratiš mene i vidiš šta se desilo. Stvorili smo, spojili smo nespojivo. Aleksa, ja i ti smo genije. Od nas ćete, od mene i Paje ćete dobiti samo medik i niš drugo, nema tauntora. Najbolje, ja uradim 10, on to vi 0. Tako je. Ali ti Ja, ti šta? bio, Milane, tebe nisam... Ja gatekeepam dok ne završimo, nešto. Ma mene i Aleksu nalazite na easy, samo što smo mi transformersi. Gasi, Aleksa, Ono. gasi medic, ništa više medic. Ali ja i Aleksa transformersi. Najče da Pravi gledamo smo transformer. ovo. Lik nije promijenio poziciju nikako. 60 seconds. Da. Je. A nismo Gdje krivi. ste vi, balan? Milane, ti si glup, kao... Neću reći Ha, šta. to mili, gdje ste? Vidim da si glup, ali nisam siguran. Prvo stvar bila da ti kažu, u progrošoj prostoriji si. Niksa, idi u spec.
Da vidiš da streamaš ovo. Taki. Pa mislim, gledaj s ove perspektive, sad će idem baš u spec. Niste Česti ovdje. Milane, nadalje, da vidiš Evo, šta se gledam. dešava. Evo me ovdje, na onoj centralnoj kući, top spot. Gajiću, dođi kod Milana. Tu smo. O, česte Aj, li? volim. Milane, umrećeš, Milane, umrećeš. Umrećeš, Aleksa, pogrešno si pogledaj ovo, prostoriji. Aleksa, pogledaj ovo. Milane, pogrešno si prostoriji potpuno. Da pogledam. Jah, me lažeš u svoj. Sad si bliže. Mission ends in 10 seconds. Ne. Umreće. Ne mrdaj se, Aleksa, Aleksa, ne mrdaj se. Kaj ste vi bolan? Nemoj se mrdati, nije još vreme. Niksa, uđi u meč. Niksa, A uđi u meč. bukvalno da nikada Znam. Nemam blaj. Allah. Mi smo genije, Aleksa! Proslava! Samo da bi je zda. Neće, bukvalno da sneći, znači nisam. A gdje ste vi sad bil, bogom? Okej, Đoković pobjegne, yes! Jel to Đoković pobjeđuje? Milane, jel imaš Mad Milk? Odi. Nemam. Aha, pištolj. Ludom rekao. Rekao sam ti ja da uzmeš pištolj. Pa nije loš ni pištolj. I Mad Milk je zapravo gori. Aj, dolazim u kuću. Majke, ne znam gdje ste vi bili. Ne znam ja da li smo mi u kući. Ne znam nije, ali već da osiguram da niste. A tebi je. U kuću, gornji skroz skroz. Aj zapravo to radi. Ma jeste, mrš. Ne, ovdje, zgaj se vam. Uradi ti Niksa Town. Eto vam 3 taunta. Evo, jedan. Ovo je drugi. Jesam. Ja. Znaš kako ja I ovaj nećem treći. bajde radio to mi nekako čudno. Zato što ja nisam. Gdje si mogla otići? Dođi gore, alo. Iza tebe. Gajiću. A dvojica ste čoravi. To te gdje si? Mogu ja da dam samo spektit da vas Milan, gledam, jer ako nema šanse da ih nađem. Brate, gdje ste vi? Ja ne znam gdje bi mogli biti. Milan ne da je čorav. A i Gajić isto je čorav. Znaš što, Ej, nađi. Aj, nađi ti spametni, nađi. obojica ste jednako čoravi. Znaš kako, gdje mi ovo spektit da ih gledam, pošto nema šanse da vas nađu. Aj, vate tont, boga vam. Ne mogu, prosto ne mogu. Bilo bi već očigledno. Pa ne, minimum. Znači, evo, ja vam dajem šansu, jer ja ne verujem u vas, da ih nađete. Neki ušao s peca samo da vas gleda. Jebem ti majku tvoju. Ne! Tako ti treba, joj, bambu ti, bao Gajić, bao. A sumnjam da biste mene našli, pa ste njih našli. O, hvala Bogu. Bao Ali Gajić, vi ste čoravi, pa kako niste provjerili sto i stolicu? Znači, brate, ne znam udaraj sve se... Šta? Tont, evo ga. Ma gdje još tamo? Pa kažem ti ja iza tebe. Tamo kad si bio. Onamo. A kuđe? Ti si retardiran! Koji kurac lik se odlučio ubiti, bura, šta je? Najjače što sam snimio. Okej. Milane, zašto ćutiš? Rekao je da je otišao. Zaboravio sam šta, ali Da. jednom u životu sam zapravo čuo. Pazi, nije Da, to sam provjerio, bravo Niksa, ubićeš se. Neću. Joj, Milane, treba mi Cape Invincible. Aj jebike. Imao sam osjećaj. Gdje si ga našao? Kako ste mene našli? Kod Catch Pointa. Ja te našao odmah. Kako? Kako sam dobro mjesto imao? Rekao si da je najgore mjesto odmah. Pa zajebavate, balan. Kao sam to najgore mjesto ikad. Ok, ja sam pogrešnoj strani. Begins in 30 seconds. Zašto? Pa eto na. Zato što vam nisam odradio peekaboo. Zašto? Pa, zato što sam na pogrešnoj strani. Zašto? Pa, zato što vam nisam odradio peekaboo. Zašto? Zato što sam na pogrešnoj strani. Milane, Ako dobio sam nastavite prvega. to cijeli video, jebat ću vas. Zašto?
Samo nas za video, zašto? Pa beži, ti si 0.3. Meni. Čekaj, sam malo. Pa aj bate neki tont. A nema. Bacio sam. In 30 Bacio sam. seconds. Tu je neđe, tu je do mene neđe. Soldier. Ovaj lik je jebeno retardiran. Česti bola. Aha. Gotovo. Gotovo je, Milan te baš našao. Ajde, Milan. Ne! Čuti. Aj, čuć, fair. Ma ne, Našao sam ga, ali sad nisi imao helta da ga ubijem. A jebo budal. easy. Gdje si bio? Koliko si helta imao? 26. Ja sam te jednom U pogodio. onoj prostoriji sa puno stvari, evo ovdje. Ode Da me. bukvalno je tu bio, ja ga našao, brate, i... I ono... Jednom. Mission begins in 10 Dobio sam seconds. achievement. Perform 1000 double jumps. 5, 4, 3, 2,